Danas pričamo o njezi mačke. Mačka kao kućni ljubimac je jako čista, a danas ću vam govoriti šta sve možete raditi sa njom dok ste slobodni. Ovo je Ola, ona će biti naš današnji model. Ona je moja kućna mačka i jučer dok smo radili nešto na autu se polila sa uljem. Mačku se ne smije kupati često, ali ja ću nju morat danas okupat zato što ovo ulje se ne može očistiti sa vlažnom maramicom, niti sa suhim sprejom, doslovno ničime nego baš sa šamponom. Što se tiče njege mačke, ona se sama čisti i ona si ovo sama ne bude počistila, a i ako krene to nije dobro za nju jer su tu ulja. Znači što se tiče njege mačaka kod kuće, jedino što vi možete raditi je četkati. Četkati bez obzira da li je dugodlaka, kratkodlaka. Ostale stvari što možete raditi doma je čišćenje ušiju, čišćenje zubi, znači oralna higijena, ona je također jako bitna i to je u pravilu to. Mačka će sama sve ostalo odraditi. Sve što vam treba za kućnu njegu su četke. Za svaku određenu dlaku je i određena četka. Ono što vam treba uvijek je češalj u ovom tipu, tako da kada prolazite kroz dlaku idete skroz do kože i povučete. Ako ste povukli i prošli cijelo vrijeme sve do kraja, bez da ste zaustavili, znači da mačka nema čvorića i to je sasvim u redu. Ona je kratkodlaka mačka i kod nje nema čvorića jer je njena dlaka prekratka. Nadalje su vam četke koje se zovu sliker četke. One su ovakve i ovako vam definitivno odgovara za recimo kratkodlaku mačku jer kada prolazite po dlaci skuplja sve ono što je mrtvo, znači mrtvu dlaku skida i onu koja je polumrtva ako se malo lagano drži. Kada prolazite sa slikericom i ako vidite da vam se četka puni dlakama, četkajte dok stvarno ne izvučete sve i ako nema dlaka znači da ste skinuli sve dlake koje su bile mrtve. Ako imate dugodlaku mačku, onda vam savjetujem da si kupite i ovakvu četku jer s njom ćete puno lakše proći dlaku bez da ju boli. Što se tiče kratkodlakih mačaka, ovakve četke su najbolje se pokazale, prvenstveno zato što izvuku jako puno poddlake, a to su one sitne male dlakice koje su jako mekane. Ono što je jako bitno da imate sa svaku mačku je češalj protiv buha. Češalj protiv buha je tanki i jako gusti. Kad prolazite, sve ćete izvući, a isto tako vidjeti ako slučajno maca ima buhu. Možete isto tako raširiti njeno krzno, doći skroz do kože i ako vidite sitne male crne točkice, maca tada vjerovatno ima buhe, pa bi vam onda savjetovala da kupite i sredstvo protiv buha. S time ćete, znači dok ju četkate, vidjeti i da maca ima buhe. Isto tako kad četkate možete vidjeti da li maca ima nekakve ranice po sebi, nekakve bradavice i onda ćete znati na čemu ste. Ono što je najveći problem kod maca je što one ne vole previše da ih se dira, osobito kada ovako mašu repom. Kada mašu repom to je već znak da bi vi trebali prestati da radite nešto što se njima ne odgovara. Zato vam savjetujem da četkanje mace odrađujete kao nekakav dnevni ritual. Znači sjednete se na kauč ili na neko omiljeno mjesto gdje se i maca osjeća ugodno i počnete ju, naravno dok je mala, samo dragati tu gdje vam ona dopušta. Možete čak staviti prst pa će vam ona sama gurnuti svoju njuškicu jer u pravilu mace jako vole da ih se dira po glavi i tu ti su njihovi brčići. S obzirom da je kratkodlaka, ja ju četkam 2 puta tjedno. Dugodlake mace bi se stvarno trebale četkati svaki dan. Morate isto tako znati da koža mačke je jako tanka, praktički kao maramica. I ako jako stisnete četku ili četke koje su jako oštre, pritisnete mrvicu jače, osobito na mjestima gdje je zapetljana ako ima čvorić, možete mačku jako ozlijediti jer će joj koža puknuti. Doći će do krvarenja i morat ćete ići veterinaru. Znači uvijek morate biti jako nježni. Kupanje mačke također savjetujem da radite od malena. I sve postepeno, jer kod mačke ne smije biti nikakav stres. Ona će vam dokazati da joj se to ne sviđa. Međutim, kod mace ja vam savjetujem da budete stvarno brzi. Sve si odmah pripremite tako da kada krenete sa kupanjem budete i brzo gotovi. Znači pripremite šampon, pripremite ručnike, ako treba 5 ručnika,
Pripremite lavor i ono što je jako bitno, ne smije biti sklisko. Znači nemojte ju kupati u kadi koja je skliska jer će onda ona htjeti ići van jer gubi kontrolu nad tlom. Znači stavite mokri ručnik na kadu ili ju stavite u lavor. Znači ako ju kupate od malena, ona će već se i naučiti na vodu. Iako je ona naučena na kupanje, ne voli to. Kupate mačku maksimalno 2 puta godišnje. Osim ako se stvarno zaprlja, ako je bezdlaka mačka, znači ako je vrsta mačke kao što je sfinga, ona se mora ipak češće kupati. Ako je bila znači vani, zamazala se u smeću, u ulju, morate ju okupati, neće si moći sama to oprati. Osobito ako je maca debela, ona se ne može recimo niti počistiti sama na nekim mjestima, morate joj pomoći, morate ju okupati. Također bolesne mačke, one koje imaju problema nekih sa artritisom, one se također ne mogu same na nekim mjestima počistiti i u tom slučaju se moraju i kupati. Prije nego krenete u kadu i počnete kupati svoju macu, pripremite šampon. Moj savjet vam je da kupite šampon koji je baš za mačke i bilo bi idealno kad ne bi imao mirisa. Mačke su jako osjetljive na to i ja mislim da je to najbolja stvar za njih. Pripremite ga tako da promiješate malo šampon sa vodom. Ako znate da je maca aktivna i da će vam pobjeći iz kade, onda vam je također moj savjet da uzmete ručnik i namočite ga već u šampon i samo lagano pokrijete po njoj. S time ćete ubrzati proces kupanja. Maci kada režete nokte bilo bi idealno da ju učite to raditi od malena, tako da bude isto tako kao i Ola, mirna i da se ne boji. Samo se pritisne šapica da izađe van noktić i pripazite da ne odrežete njen živac. Živac kod mace se jako lako vidi zato što mace imaju prozirne nokte i to je to. Odrežite im nokte i bit će vam puno lakše u kadi i mirnije. Kada ste odrezali nokte, moj savjet vam je da joj stavite ogrlicu ili prsnu ormu zbog toga da vam ne pobjegne iz kade. Bilo bi idealno kad bi imali pomagača nekog kod sebe, tako da ne kupate sami i da vam pomogne držati macu mirnom. I sad je ona spremna da ide u kadu. Znači maca se stavlja u kadu polako. Opala. Zavežite ju ako je ikako moguće ili neka vam ta druga osoba pomogne ju držati. Uzmite si slobodno ručnik, namočite ga u vodu koja već ima u sebi šampon. Biće vam tako puno lakše zbog toga što mace ne vole nagle i pokrete, ne vole zvukove koji nisu normalni, a zvuk vode je dosta glasan i to im se ne dopada. Samo namočite ručnik po njoj i počnete trljati tako da dođete sve do kože. U ručniku je već šampon, kao što sam naglasila, i praktički je ovo kupanje. Glavu ostavite najzadnju, osobito ako je ne treba kupati. Ne morate joj niti staviti ručnik na glavu. S obzirom da je ona već kupana, nije potrebno. Kupat ću ju samo na ovom dijelu gdje je ulje i to je to. Budite jako nježni, bez stresa. Ako morate razgovarati, razgovarajte tihim tonom. Znači nikakva panika, sve će biti u redu. Maci to mora biti normalno iskustvo bez stresa. S obzirom da je ova masna mrlja još uvijek na njoj, mislim da ću ipak morati iskoristiti vodu, pa ću je upaliti. Temperatura mora biti praktički ista njenoj, zato što ako je hladnija, neće joj biti drago, htjet će pobjeći van. Namočit ću je sa vodom i dragati točno tu gdje ona voli, samo zato da mi vjeruje da je ovo sve u redu. Šampon koji sam napravila nema mirisa i napravljen je za mace, tako da tu nema isto straha. Moj savjet vam je da ako već kupate macu na ovaj način kada ima tako nekakvu mrlju, onda da je okupate 2 puta. Jer ipak ćete tako najbolje okupati macu da bude potpuno čista. Nakon što stavite šampon kad se pjeni, to je jako dobro. Pjena praktički čisti, a ne onak samo da je voda. Moj savjet vam je također da kad završite sa šamponiranjem da stavite balzam.
jer balzam ipak zatvara taj cijeli proces kupanja i zatvara kutikulu dlake koja je jako bitna. Šampon se mora jako isprat, obavezno cijeli, zato što se mačke, iako mi nju osušimo, ližu. I ako poližu šampon, to definitivno nije dobro. Evo ga, gotova je. Majica kad je gotova, hop, stavite si ju na povišeno, recimo na vešmašinu, jer tako će izgubiti svoju ravnotežu i osjećaj sigurnosti pod nogama kao što je pod i bit će vam puno mirnija. Trljajte ju ručnikom što više, tako da se voda upije u ručnik, onda ćete imati manje za sušiti. Ako želite i možete, napravite nešto u ovom stilu i stavite to maci na uši. S time će ona se manje bojati fena i zvuka i možda će joj biti lakše i brže cijeli taj proces. S tim na glavi će se više fokusirati na to da joj smeta, pa joj možda neće niti smetati toliko fen. Prođite ju sa četkom još jednom tako da skupite svu dlaku koja je otpala dok ste ju fenirali, to je bila ona polumrtva dlaka, i pustite ju da otrči u svoje sigurno mjesto.